Lutua opiti makija pilokom technical era matiga kany akwa ye kija lutua ombere ni wan wange mabe je matiga time ike kwara choli man je mape pepe okulo uh, otima kija ni son uberpere pida kira mo manok ento abi doki kom lok ma ber ka wachene ni duju ka chel ma atamni la bon palo chawa oweka dok ikore kita chako kede ana chako ni ichamu kene bene magale wich makelo lok moko wako kama enini biara ngeni kirwa kinu kunu bene jomu kene koni wachi manda tika yara la winywa kama leng ento kiri wala jok bene chamu kene beka gichimu wae kala jok ini chimu wae mai waji ni pe kel jok ni koma chichamu kene inoni pe bali pe tim jok ni ikomi dong ana mera wachu lutua jem matiga time kidi woli chake mere ichapiet enini madong tien tumi raj dak liek tutwal ni ike kwar ma megwa onyo ikiet metela ike kwaro wan chala chori ku biri dong wa donyi lok me corruption man lok ma liek tutwal ni kumbiri eni dong ruori wa ma omira no wawogi tutwal kitiga wilugi kitiga wilu ruori kichente machene eni bene ka wachi uwele la wich bene mirum omak wa joma no kwanyi chena makama eni memiyo ne bor ruori lutu ana ngiyo mere ni rom beti wai pasen piera pero ba ruori ma wan wati kere kumale mega ka eni ni gitie mere ni gitie pegi paro ko laga tie onyogwak bene pege ka imiyo chena gigamo ka bene pe miyo be pegi paro gimone tika diyo gi pegi koke iye bene gilingo mot be pegi waji tamgi ruori ego ni wan wati kergi magi romo chok pasen piera biro lo lo bachole kakanyi dong ka in ngat moni tika tiki gor makama enoni mega ka tielo ko ruori iyo mapat in tika wilo gia wila pichuak mere meg bere ikom chino chao kene pe beru pe ana mera waj pot ulu tua ne romo beti bene wabi beru wako nyoki ruot mo achel kidi wole enini ma en beru biloko bodwa kakanyi ento kine en matiga winye ni tela machon meke kwaro en tiga wilo ruori iwel machile adi ali piero bichiel maki tiga waje ni airtime man lok matiga winye maka eni lok ada chi lok maraj tutwa lutua ali piero bichiel ya miro wil ruori maki luonye ni airtime chenjuini no ruori pegi no ali piero bichiel petien lok ango man la peny ma pier tek mo mir be ko ngwan wa peny wi wa chalo kaka ali pier bichiel dak chako binu ikar mano jemi do bale pien ka pe ka meno chino dong wano tika neno watika neno kama no bal beneti ye maleng si atamni gin ma ana tika neno ne ma ana tika waji ne boru kidi woni pe tika wajo longuna
ka miete ni ruot mo eno biro wach ki doge iwone beno be wajo tutua we a wach botu gina liet ni kama dong wan don ye ni wa we ko chalo ke kwar ma megwa cher ti do political tutua ma man bolu wara me wa ma lo en ger no biro ki chuny maleng bien logada kai nen lu diro tika lweny cha mo kene yin la tien bene bini tego te eto chili gena teke ini dong te bien ni kumbere enene lu diro tika lweny lu dok neno a no report ne lo katika yenge a ko weka daga nen kong tika yenge tutwal bien ka peono kanen ka ta kenyo dong wak ti mabe lo tua bien ne lo ka futi ka yenge weka nen kin ma yopo neo lo ka peti ka kare okay pe winye mabe okay da bi legu ni oye ka ka lock live in yo o mi ada ke ka chele ken mi ada ke ka chele ken weka nen ala okay kitika wai dong tika kare okay apoyo ana tika waje kama ni umege wa mati parliament chala call Anthony eno tute bene ki yo mamege kun tika waje ni en oloto bene item binu ikir lok meri utal ike kwaro atam ni mano no pe chuny marach ene no chuny marach ko mabeno mera call Anthony ono obinu kitam mabe pien in chala tin kalu diro tika lweny in la tien bedong itego olo dong teke enini pego madong tie ko bini jok palotino ne chalo bidoko tek tutwal pitien lok ni lu diro ne chalo dong tika lweny lu dok yen in la tien ka de ne lu diro tika lweny lu dok cha mukene don ye loye ijoko jok dong kichen man en atam ni gin makoni dong bitime but leb mabene ke wajo kya call Anthony bene po beru be tutwal atamni eno ni bene po wache maleng kirka beti bene no gwak kai ngiyo matut na dane moni bene tie ento mechako lep ni in kono in chako luongo wan rodi chalo ina nga eto kir yo make waje kere ye pe opore en ger no bero kichwiny maleng dong lutua ka dong ruori wa kumbere enini kit ma winye kere tela machon tika wilo ruori meno support iwel machile ngali pier bichel maben kitika wajini mukene kibimero atamni enini jeme malik tutwal manotime chali ke kwar bodwa kakany lik tutwal lik ma mier no po mete chidong ana mier kang ana duak la peny botu won motika nenwa ngo mado mira cholo tim kong piera ngene ko digni
diri mano ene chiam bichel ka choke ti ke kwaro achole ke kwaro chole ka en gulu ka choke tie ki yung chiel bene ka choke paruri mukene mapeti ki yeyo ikom tam onyogwa onyo itera pa ruor machon onen David achana ruori le eno ni bene gitiki ka choke nir madiri ni man duju wa nywena ma wan wati kede kekeni igang ke ka enini man be ber ka choke mano la wirori machon ene yo luong kidong la wirori manyen ero luong mege eto dane dak tika gore wai kit gum man ene kama wati kede ka nywena marach tutwal mabedon ka ini tika mier winye be pedo ng'eyo men mo mier kede chere winy icher gulu ibed gulu icher kit gum mono ene nda nywena matie chi kaono utiga choi tama megwo omi tama megwo koi kom loke enini pien ka chalo an gera ano nywena wia dak weko chao kene rieko na bene cha an la dirti ben man gera update je matiga time mamukene waidi wole enini transaction no kene be futiga war anda ti ben waki ana tigi copy mechiene mogo mage chwalo moro je matete me chilo tua ngat mone dak te ka wacha ni food party clear kede ka niang mabe okay ka food party clear nyogwak dare ngo in nature message machan okay so lutua moro ene je matika time botwa ikum malme Uganda ka kany ma tin ana bere yik palatina nyaga muto matidi malet bene ento kade winy ludirudini dong gipuonyo dano kai winy dong ludirudini gipuonyo dano wai gang pero makun gibolo char matiga time ike kwara chole chido ng'eni watiga cher kamo marach makonyo dong bene pere tiene gin ma gipuonyo bene lok mabejo ento kani gibet apuonyo jema kama ini naga ikom ke kwaro chitaka wano bebero ki ke kwaro da neno pien man gina te neno chalo ti obitime o chok anywa Kristi ga waini chawa do ramo me alaga ya tamni kainen ikin wane eni gwage onyo chalo la dirruat achana tiga neno an ko bere tamni la dit in ke win tama pien ka chalo an wane kiri wale tambe ne kar mu karange dong ni pati ka miyo tam ki biasness monyo gwa ki tam mo mana tiker maraj ero neno na tieni kache ono ni telele ni peda ko mir kiri ye ona na nyoki moke ye la dit wek gino ki loke ki wara man ni tam mega waro bene bido komi ka inde waje ni ojane kapi kaka ene dong bi me wek gwa ko nyo wado cha ka man cho wek ana wek telele ini atam ni dano bi kero war komi naga neno Isaac bene tika wacha laka dong miete matam ni le enini
benefit pe bo kigien ma mera ubera wajine comment se bene tima na kameni chi lutua enu ni ene wie jemi ma tam ni ana po wi wo ye ni tiga time kuno digini an bene bi berka kelo botu jemi ma no tiga time kenyo ike kwaro bien digini magulu no lok tie makit gumbene lok bene tie so ka don kitiga lok kuja kitiga lok kan ana bi kelo botu update ngo ma kitiga lokone ni ngo alaka gwa onyo tie ngogi wonu bino report eni ana tamni kitla comments beneti manake okay watiki junior Perez official tiga wachini tiga wani I don't know what's wrong with our cultural leaders being in that position is not it's not permanent. Rornen David Achana should give chance to others since he had already, yeah, you're saying messed up. Anyway, Kidong Eddie Togang Chiga Wachini, Chal Jemo, Kitia Gas Bene, Oka Bimoji, yeah, I think, what. Wale guni la korishara eno bet pere. Wekpo nywena wekpo lewi wekpo balnyingwa. Tutwaka ka bitum kadano an pa bi par ka ruoro bitele ki ngut ki at tek mer po kar guri ayela mo pere bora. Pien dano be chao keno mirkong gunyut la poko patamgi yo mogo mano gen gino rwate. Anywa Christika wane at what time are you bringing? Kachakani obichaka chawa dek make deko digani. Ento chamu kene yininge wano choli lok me chawa pa wagwako tutwal. Kidong bena maparki eno ne pa ngeo cha mene makibimio kar ke ucholo kangea mekelo loke egoni duju wako. Okay, eni da kwana. Yeah. Okay. Okay. Atamne lutua church mo maduong to 12 futong pera pe komberene anam fo wuto 12 meneno update man ma ana kelo bodro abi kelo maduong kuno abi kelo maduong kuno akelo pedak wiye ke ken amera kelo matutut ken machengwi ano nena timo bodro Isaac Adugal Okelo chiga wachi la wiche dong tek ya la wichi eni tek ba mera tek to twala ye ma pe bien na be ya be ko okay atawni lutua ka gya shoy dong fut pe anen mo ken chiga pieno edi to gang chiga wani eno ni mano kong wibie pingo ruodi pingo ruodi eno ni mano kong wibie pingo ruodi la rokom meno ki miri matek atamni la penye ni per tek ne won ruodi ka tiga neno wa ki wan tiene ugam kore la penye enini atamni eni per tek tutwal wonu miro gam kidong Junior Perez
official tika waini. Thank you for your time. The did the ben for my tech Jalomera. Afoyo. Anatawni lok mukene dong pe update pol kar peri beru wiye ga ken si atawni dong pora wajo en wiye ki jeme mon manok ma mir wunu ngeni but oko maduong to twale dire kidong bena cheng chabet no one watiga kelo loke egonio tuju kor ki kore kidong jeme mamiete ni wunu ngeo wen ka chel an bena foye matek to twal foye matek mera Isaac Okelo Adugal foye wundong kachao ne ramo si atamni bena no rwate ni dong bena vot mabe wun jo mu bi vura wun jo mu choya wuno chiti mabe kagwak matigange kidicheng si enon ko obed mabe opoy matek wan furunen